U MLA ka umroy uba daman bait lamari haringkat ka jingsen ran lang u executive engineer ka PWD Umsning division uba di lalu lembat ki waipat ki officer nakatnat PWD hakasaw tarik no pra kila pelong ka jingle jurip ya ka jingking ka badang snat mai ha yam hakaba ulapun pawi ka jingkmen banyo i bakala jandap artan ha kani ka jingjurep la syam bakakam kabasa menta kalong satang banyat rong bat ban pen itenan bat ru ban siang rong ya ki benta ka surak ka banyat ling ba ka te ki jingkiang na kaliang uba daman bat ulapen pawi ka jingkemen bat a ka jingaro ya u kontraktor namar ka jingla ban pen trestat ya ka kam tam ba ka te ka jingkiang ka dei ka badan kam kirki na ka benta ban pensuk ya kalit kawan Ulo ong ru hadin belapli ya kani jingking kan pensuk shibun ni kali he banyat lingba namar kumba kalong menta kali he kimla satya banyat lingba ka jingking he ha yam bat kali he khamtam kum kinait supa kinyo banyat lingba bat hakata kapor baka ISBT ha moyong ru kan sala bantre kambha kumban shugdo baka jingshna ya kani jingking kumju ru ya kasurak lamang haduk palat arpulai klutingka hakaba kapor ban pendap labu bakan long hapo arpasaw banay. Henry kani ka jingle jurep kalapan kemen shibun ya UMLA kumjo iki officer katanat PWD namara syam batang hapo kinyo banay ka jingtre kalasa stang bandap artan. Dem ke kani ka surak gani la pi kra ma ora ka pu gani surak ma dulur kontrak ma pi kinyo hadu ka black topping ora la hadu pi Ada 3 Jun kata. Dia terus junu arjar pro apa saya gani na semua rumah aku kira gani da ikman ni ada kan meno mai mau yo ye ni yo ki budu yo no lajari ora dawai kan no sakar no kan meno ora target yo no keri yo ni tampo nang slemi so orang la kate yang kini kami ni kita sitin ada bluetooth sebelum corona ang na sama ada Cutting gede ya. cutting saya anu kita Debu GST dah. ante saya gini ke sebelum kini apa kam simen kami memang no ya tu cite orang belum malah ya lagi citu ada blue edit tu uni kata ada apa nak kari itu lakan no pernah tu kira rumah kan Tidak hok tadi pernah sudah mah. saya pun apres gana budget pun mak satisfying mak ni mak apa kata kan ada pun kita pusat dia mak kata pusat tu kita solusi ni orang no Itu sudah lah rock lain. Kita ada kan. Mau kena intern kau ini adin kaptu la lihat mata nado la new prabai la tri ini mapakat dia ni dalam ni ngaso komen ado kata namar kane ka ade ka jingsuk kawai mde sudah tang da menta kane ka than ka dong sine ya ka state ni borok kawai namar kane ka long no kum ka kawai ka leng la balong ka entry ro kawai ka leng la balong ban ong ka exit ro namar baro kipaj ba kinong lain nongman kiwan naguhoti kiwan ni kita boy borok ya lenti bene ban kiu sponsor selong tagalong ka bakaman long ka papunso tenat kapala pelong satisfy yang kumapila i ya khamat la jong borok kini sahab kini opsal ram nero long ba kakam long kaya sa nga klampa perkara long ba tangkat tukat ni banai ba nimyo ban i kani jingking kana long kat ni ka jing ada biya ada terima ya ka jingking yung mau jingking yung ning ong long ba kumalapet ada biya kan nga ba di mamam ta sipang long ba sa stang ka finishing ban pendep gini giriling kumapi i chaden sana gini giriling ban pendep ban ai ka rong bat kidon kutia kijing tre ban pendep ban naliang na tapat da pili pa ba nu surok uban posa do sa po highway ban li silong chuaban pagat jingking dam ba satero satang kandir konsot kinang sa kikam civil work kikam cement kikam ya satang kandir konsot but nagani kaliang ban mi support sa pot nong sudar sanet kala long ko badep sa satang ka black topping datong ta kani ka por ngaro ngam don resibon ban ong tolong gede tang ka jing sokmen
bat kajing bahajing met hi da menta ka state jong hi borok ka we bat khamtam ya ki pajba ki tourist nama kumbang tip kan ke state me khala jong hi menta nang mi we usnem kanang develop ka tourism kanang promote ka tourism ta bon kilo ki jor ki bana bar ngin mau sura tang na Assam na bolo khoj ni ki be jala ki wan ba hi ban jong e ka Shillong no ni ulanti ta ka we ka long ka comment long ba menta ngi la yo ru yu jingking telong la suki kali khamtam hi kali he nama kumbang tip menta nagani jingking barim long ba kalakut quality jongka kalakut quality ka jongka telong ba ki kham sha jora kan leng ka sarkar ban ya kali he Naman ta na adab ngina play la yan nagani ba ki kali her kala yo ban yan ka jo ka por ki kali ri ko la ban yan bat hero ko we ka ba kham kong san e long ba kate ka dam sa jongi hate badam kate ka parking view point hate lo kan long no ka kham itna khindet na mar ba ka SBT jongi ka we long kan long sa khorang sa langam sura kum tu kan long hui bet kin bon ki boss ke ba ya nama sen balala new jingking la kili he ki boss ki la ben ya chete se pa SBT don pa moyong kebai kilala ba baniat padan po moyong bat kate ka jaka ban ki bodam site kan long long khoi ka busuba nama kumbangi imanta long ba hot ngimdere mangi ben mangi kho e ba plik driver tang de kim sa de kim le hantur kim shet kim tiu de kim yero hanu kin shet ba pli sa pokoli ta kam long ra ban shet ban tiu ba pli ki wan hantu ki submit appointment step nang step kila yami la lek kamai ki tu ki boss ki wan ki ba phero ki state mo de ba phero ki state ki district nong na po Assam na po Manipur na po no keleng talong mentah hilong kabe ka comment talong ba yin yo ibeng ba kan ka SBT Shillong jongi kan long beng ka ba hui bat ka ba itnat kanam long kanja sura kum to bat kan ka parking view point ka bran hate po sno umyam hate po highway kan long ka ba khoi ka suba ka itnat tangan na jonga tang kini hi yo let's say na leng i executive engineer leng i SDO ikwa ban kan e leng contractor kwa ban kan e ta na ayon o sakit kwa ban kren tangan na jonga tang kini hi ko subo Department Malkawak ada ni au Jun tahun 90. Kat bang gila impression maklap gila ban pendem kopor dai. Mada time of competition ki atau sa bunai. Kat kum bujing pejong ni ta apa sistem gila pendem. Pendem apa sistem.